U Hagu je završena međunarodna konferencija predsjednika sudova i tužilaca zemalja bivše Jugoslavije i pored mnogo oprečnih stavova više od 400 učesnika ipak se složilo da konačno treba pronaći lokaciju za arhivu Haškog tribunala nakon što on prestane raditi. Jedna od najvažnijih ostavština Haškog tribunala do sada je ta što u zemljama regije postoje nacionalni sudovi za ratne zločine. Slažu se stručnjaci i tribunala i domaćih sudova. Haški sud je utjecao na njihov kvalitetniji rad, ali i bolja zakonska rješenja. U nastavku realizacije tih zakonodavnih rješenja i bolja saradnja između sudova u regionu i sa Haškim tribunalom su zasigurno posljedice, i to pozitivne posljedice rada Haškog tribunala. Mislim da je jedan od osnovnih postulata koje smo uspostavili u Bosni i Hercegovini osnivanje suda Bosne i Hercegovine, koji je, mogu slobodno reći, skoro pa vjerna kopija Haškog tribunala. Kada je u pitanju nasljeđe Haškog tribunala, u prvi plan ipak dolazi arhiva. Najveći interes za buduću lokaciju dokumenata koji ostanu nakon gašenja suda iskazali su Hag, Budimpešta i Sarajevo, odnosno Bosna i Hercegovina. Ona može da obezbijedi sve potrebne kapacitete za siguran smještaj, čuvanje i korištenje arhivske građe, pogotovo ovako vrijedne i značajne za našu budućnost. S druge strane, drugi argument, da kažem, bosansko-hercegovačke ponude, da kažem, za smještanje arhiva, jeste zapravo moralno pravo. Podsjetimo, naša zemlja za sada ima načelnu podršku predsjednika tribunala Patrika Robinsona. Konačnu odluku o budućoj lokaciji arhiva Haškog tribunala poznato je donijeće Vijeće sigurnosti UN-a, a naša zemlja bi kao nestalna članica ove organizacije u narednom periodu mogla itekako lobirati u svoju korist. Iz Haga, Adisa Ruždić.